Elçin sallallahu aleyhi ve selleme şey hadise bazı üçün haqya. İza sallatil mar'atu khamsaha ve samat şahraha ve hafizat farcaha ve ada'at zawjaha qila laha idkhulil cenneh min ayyi abwabil cenneh şi. Dünen çoğayaş yolzu çoğa şiyab din çoğa daştal farzden edinlen daştal şeyhanet qilamazlarda. شيخانة باخ بالمرغبة شخص ومرغ قابة دال شين فرز دين سوداش دول لامس سن مرغ سن اتل باخ دول يولق سود اتل لا شميني يوك سود عايقة بلوس سود عادقة شي شوخ تنزدالا باي مرا باخ دول لا يحكك بيتسقوش سو يولق ليلده يولق ادوغر سو شوري ليلده الات تاسا ليلوش شي حسن دين المتأخلة سو باخ چون متأخلا با elçin sallallahu aleyhi ve sellem خامار داشت قیمت دینا ادزو چون قیقر دیر مدان حین لوش نعری علی اسمان چون والدن